lei isina student parliament sagi ji hi youth parliament sagi ji hi demo ne ngarai ka cha student parliament da saka ba atam tra hu khora kala ji formalities ji follow saka ba practice sa sa la ga sang hui ti le jo sara nai re standard ka shongai re je ne ya ro mangali sa ne idum assembly li MLA being or India level li MP being meeting ka pomji jiwi demo sagi ji sa ne ari competition moren sagi ji sagi da ngarai cha dam sa pai do wi da hili idum contextualize sa la ga kala customize sa wi la ga sagi ji ne competition is the tara participants have no firstly minute matiship commentary samra remitui the government wi shongai na one number tira jiwili opposition wi shongai na one number tira 2 2 3 3 dong da da tam man re ji ji kup khai na question r le ra question r ji la lot chup sare re question ngan khrana thi shu dong han la ga ruling we na opponent wa question ngan la ga response mirror opposition we na ruling wa ngan la ga response mirror za idum ja da mathang thang za tara hiwak ba ara issue we youth parliament hi zatak vai sa se topic na scrapping of free movement regime in context to Naga inhabited areas ki jine hiwi background ki teu kham mi ge India independence samang laga Britishers ping na ithum lim mong lui la thuyor je tran zat khai na dai la ge na northeast we boundary Myanmar li boundary sabing hi ka da sa si le jim tha da til ma sala government na British government na chhol zat khai ni jiwa longli ngier da India li jang ngier da Myanmar li jang da kui sala ge na ithum we Naga we area tra kha kala Mizoram akwa Mizos bing we apam tra kha khai khai me la ga decide ma sala ga sang ra khai ni government of India la kala hiwa longli sakla kai na sang kha mom chuk la rai just pillar boundary pillar shunai la ga sang ga hai ka atama khali Lukis policy the program sham la ga jo Southeast Asian countries wakwa rai sang hi wakwa connect sa ga matha mai ra dai khyang tharan I thung we boundary li free sala kai na le sai thai la ga government na program and policy sham we 40 kilometer li lang dam jang baimra 40 kilometer li lang dam shok baimra da haimi usually 16 ni reduce sa usually teuta man la ga achwa dam hili kazat lam zat li baimra ara border hi fencing sa lagam thalai thingau ra da rata khai ni hilim dai la ga na itum na thai khangi ba Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Mizoram da shung da khan gai hili itum nagas naw bi na ga bom hi Arunachal Pradesh we na hawok la Nagaland ni galari itum we Manipur li da ta shung la ga pom dak le ni hi area hili matai mai da hili itum we ngashan kala shimkhur bingli ngatai da hai mi khai gi jiwa lungli ari free movement regime hi le jen itum connection le bai dak le ni kala lei la tra sang rok ta le matai la ge na ari hi hiwi topic hi rak da tran geopolitics li mar la ge na sakla ge na kala hakla khai issue a khang sai ara itum hi government with perspective kala yarui bing matai la ge na naga naw bing wi perspective hi itum hiwi free movement regime kata thaura ge jiwi li fencing saura ge jiwi li context li itum young room sai rimai thui dai na speaker number 1 ruling government wi shongai na atam mit le anatam khoi bai re Khayashi khingya tuikoga mushun khwe yang mi bing kala yu parliamentarian sping in a government of Manipur we na represent kasana we make up the free movement regime agreement here bilateral arrangement na India in Myanmar we alungli hiwakla chiwakla 16 kilometers hi vi samajang la chapai ra gju mechanism akhana hi 2018 li India's aegis policy we akaya khasada establish kasana FMR khale hina itumu administration li kala sa haugla kala khiwang scrap saugla jilaga Mr. Speaker, your first pointly illegal immigrants, failure of monitoring and verification. If you mark halehina, Manipur gala Naga area li illegal immigrants tara ka chung sangaira. 2022 UNHCR report atishuda Manipur in Mizoram li 49,600 illegal immigrants razanga 2023 li 1,000 plus 2024 li 10,675 kala in particular 6,199 illegal immigrants Kamjong district we detect saya illegal immigrants ya khara jang dak lehina itumi indigenous people bingwi
Mirinli, threat kajung kang sadle, Juwangai FMR hiva scrap saplungra. Mr. Speaker, it was second pointly truck trafficking. Manipur ina Burma hi 393 kilometer border share sai. Kala hi open border saugada. Truck trafficking hi marlak ina leidale. Jane issue government a war on drugs si 2018 li launch sai. Kala ari la lungsanglak ina sadale. 2017 to 24 we alungli. Issue state police kala central forces na 19,000 acres illegal popului hi sashman miaira kala 60,000 illegal drugs hi smugglers bingwi na tukuya. He in terms of millions na tukuina. Kala tukui high substance bingjia high grade heroin opium hi thata binghina. War on drugs campaign hi pot salak high kala risky salak high campaign na hiwi khamadai and dingrinwa. Itum Manipur kala nakawi European hi kan kuisa da kasana. Jaina issue government with #1 agenda wa FMR hi scrap saplung ragjina Mr. Speaker. Iwi third point na national security implications kala law enforcement. Ministry of Home Affairs na step khuidak lehi issue government wa endorse sai. Why? Issue state government report atishu da 30 plus insurgent groups or so to say terrorist groups or secessionist groups hi Burma area li, Naka area li, kala Manipur li leidak leina. Atum na khutlai khushok khuizang sa dak lehina. Itumwi national sovereignty, national security kala law enforcement li threat ga haka lei khaina. Jaina hi check sa khwai FMR scrap ka sa hiwa paramount lei flunga. Mr. Speaker, iwi fifth point li democratic imbalance. 1961 census atishuda Manipur wi population hi 78,037 na. Kala latest 2011 census atishuda 25,70,390 hi kashung khaina 5 decades we alungli abnormal growth hi haklagina leidle hi. It is one of the biggest threat in Naga areas. 1952 adamli Naga 7 MLAs lesai kala kukina 1 MLAs lesai ara 10 aira hikata the equalize sa haido illegal immigrants pingna invalid documents pingji legitimize sa khuilaga itumu electoral roll enrollment ra khuilaga vote ka sangwangai na shokning mla hi check sa khwai FMR his scrap sa plungra hi mai de we interest la maning na khanaka we interest na in particular. Mr. Speaker, iwi fifth point the land issue. Manipur we history li Naka gala mai de we European himang recognize kasana ka FMR khale huwang ina atumna undocumented individuals pingna rasang laga hilira panaira hina itumwi ngalei threat ka haka itumwi land administration li sajidale kala classic example a hang logica ethnic conflict stock tak lehi la huwang ina na. Time's up, thank you. Ningshla gaira Adam kuber. Nelson Mandela ni dadangi. To deny people human rights is to challenge their very humanity. Kyashik by Mr. Speaker sir, Judges Kalara Zankhaya Sekoruli in a human rights and refugee advocacy group with representative Sane. Mikumo avuvuli mashun miye, Ninkan kavai mashun leye, Kibakali munkavai kala Masun Sashman Mikavai Pungsaba Mihamane, Kahili Indian Nagawi Masun Sashman Mikvai Sadakle, Kalahili Haglak High force Aksa the scrapping of free movement in regime Naga inhabited areas Kajihili, Opos Kasamang Maningla, Kasakvan Ogtuna Makamya, Ramsawi Otsasadakli, Aruing Samblunga Kajihi, Kashingaye. Ogtui Tochanli, Indian and Nagali Mungasawi, Karajan Malemane. Southeast Asian country Kajungali Britishers in the governance Saye. Naga India li 1947 Ninkan Mikhai Witharan Juitili Gala 1948 li Burma li Johora Jatam li Indian being the British li thought sang laga Nagang year the Burma li misang zagawe Maramba na Indian being itaye Naga being he kokasai ga India ling sungshabora Gala Indian we masun hi Masash man mishap murag juwang year ga kaini Chimang maning la Indian li the clay Naga no being li kok kamasaka vai State Naga we consent Musun Majangla Manipur li, Assam li, Arunachal li, Nagaland li, Ngayar ka jam mighay ni hi Naga we Musun sa kashman ni Kala kasa kawa na Naga na bing li le shi da Yur akasham kami ni
นักการเอาบิงฮีมีคุยเรื่องโรคหรือก็คืออากินอาคมการโรคไปเลยไรบันซาลอกที่ใส่ก็ซาขวานไรบันขลามเยหรือก็นัทุมจีนองรันเลยนัทุมยูรากันเลยเลชิงโรคลไม่ซาตุโรคเลยลุดยูราก็เชมิกไฮฮิลีก็ซาขวานนี่มันก็เทียเซลิโคกรุมมีอังเอาบิงจีนราเลยก็นัทุมลีจีนองราบิงมังหันโรคลุซาตุโรคลุดไรบันซามิตักเลยฮิทุมยาไปละก็เลยฮิลีอินเดียนบิงนักการเอาบิงลีแฟนซาละไฮเซราริจีซาลิจูลิสังทัดไฮริจีแล้วก็จิลีตุมลีมอทไฮมิระก็บอกมิระอีตุมนั่นจีใช้แล้วก็อกทุยบิงลีเอนเตอร์เทนซาระทัวริซึมซิริเฟสติวัลฮอร์นบิลเฟสติวัลอีโคโนมิกแพ็กเกจเนี่ยอีตุมไม่ชุนคอมโพรไมซ์ไปละไซลีสักไม่ได้ก็คุยมิยูรีอินเดียเนี่ยไซลีโปรเทคซาเขาว่าอัตราการอิสุกษามิลิซาตัดเขาว่าไลเซนส์อัฟสปาอิสุกษา human rights นักเอาไม่ชุนคำดูว่าไงเนี่ยวิสาเปลี่ยนสามีเลยก็เลยนักเงยวิลีเนี่ย exile สามีเลยก็อินเดียนเงยลิมุงสักเลยปั๊มตะเลยลุยงมลุยถุยแคนาดาลีปั๊มตะเลยอาจารย์ทั้งจำ NBMHR วี General Secretary Mr. Gromili traveling เปลี่ยนสามีเลยก็นักเอาไม่ดูไม่ชุนไม่ดูคำดูว่าไงเนี่ยไม่จัดขังสักแล้วก็ฮิชงใช้วี rights protect ไม่ดูก็ว่าอีทุ่มเงยลิองสังก็ว่าก็ซาอาจารย์กุม Mr. Swami ใช้สากิจก็พุ่งก็จะก็ซาว่าไงเนี่ยใช้สากิจก็พุ่งจะซาว่าเนี่ยมอบลินจิงซาเลยก็มีตรังพิทัดก็ให้จีทุ่มมันแจ็คเสียอีทุ่มมิลิชกตะเลงแจ็คเสียนักการเอาวิคือฮักเลยเด็กเลยลีอินเดียนเนี่ยมีอาคมสัตว์ถึงไงก็จีคือก็เลยตัวโอ้ก็ทวีโลลีซิวิเลียนอักลีน้องไม่นำกับถัดไปมันนี่คือลีอินเดียนเนี่ยกับถัดก็ว่า Armed Force Special Power Act นั่นมีเลยก็2021 Odin Incident 14 civilian สัตว์ก็ให้จมังมันยังเลยนักมียุคก็จุ่งคือลี torture murder rape ชิมไม่สุดามีเด็กเลยที่ก็ท่าฮีตุ้มส่งสักหรือไปล่ะจิตอาสาเดอ George Santayana ในด้านทางไง Those who cannot remember the past are condemned to repeat it จิตอาสาตั้งไงนักการเอาบิงมั่งมุลีมันเนี่ยมันชุนเทเร่ข้อเขมซาเขาไว้ใกล้ใครไว้ซาตะกลีตุ้มชกลีเขาไว้ข้อก็ซาเดอระวังลมเสียจะหังไงนิสัยเลย God bless กุบนาลิม